ingot kamu mah dihatan itu hatta digoda onok ayat 20 dok sonon isi ale anaha rado di matonan amamu jalan unang tulak kompoda ni inamu. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyanyiakan nasihat ibumu. Asa makasonangan ton dinina guru disuruh kasonangani. Soni amang guru nahinan. Dia magoda daudi. Dia matora daudi na dengkan uju di muluna ima hangulu kamuna. Mulu iyo dia gulu kamuna posro hamuna. Dapat masa dokon si dua dia muna bila kekutu di kopi takian. Dia memalaka kusima pada paksa. Emma terutur. Ini namanya dua. Nasu harus sikok dope. Asir rohani yang tak tahu berdua di patah. Martangin nama ulu hami. Dangadong na sutang patuwa di patah. Pos roha. Mulu hami akan tulangmu. Martangin nama ulu hami. Alai itu nami turun di bawah rohamu bereku. Asa dapat manian di budian di naburon. Dapat sirokat itu di muna. Donga muna saur madua. Asa dapat cendok kondisi dua bertubur balik dengan berdak hari-hari. Tol balidur mapinok pardiam ubo buasian atak ke mamarjuan. Alai tuparo suri ala bui hamuna marsitu kultukulan gabi bui do toktong hamiria porokula hula muna madohoti ulau saur madua ni naburu nami songonima di hamuna pinopar ni naburu namion titir maranak titir marburu marbahopu siananak marbahopu siaburu sahak do tunamarnono sada luar biasa di zaman sonari dangarang berak 3 sampai baru 25 tahun sada berkahna luar biasa di jalo di tengah-tengah di keluargai di hamuna salut pinoparna alaya dong nagajal nasamonis alang nasaubu penyempurna adi dihita hazur maun jala iro tugas ta mangiru hutu debata di sikobi ma akan aurak sikop di basahat ma akan aurak sahat nang pangiduan nami hula-hula muna songon nani dok nida tua-tua do pinasa di pagar batu tonggilo rabuna amat tare batado na samuel ni pasu-pasu perhitian duhami hula-hula muna pasahatun nami ma'anun ulus nagajak sitoro rabu ditanami tu amat tanah mertua di mata gacang ma dia mu bari tagawi gacang bari tahoras tok katiki nanai roh asanakku kamu tu dulu tiur mai daumu nama tanyari ya dua tamu tuturuan redak mata dimuan tiur ma nang ai tahu mula tok katiki nanai roh aduh duhami kehilangan naburung aduh duhami tong manaon nani tong menai dison akabire rohami sastrobat babangun natur berduka cita rohami mulu anggar dasari merdalemai siang sonak malela sektorobat ay habil dalam hubang idohami disido pasator nami alangan burondo nawasin kubungan oh no pasator nama tu hubang ido permaisakan apa pasator pusat monitor Sony mah sironon nami model Olaniro Buddha di buru nami omma ingot tamuru orang buru nami nahinan dok marhirin hatani Tuhan ima pakyo muna badalani ari-ari di gulumuna di siangano asa anggiat tamuan damu akka paso-paso ditaruh parserahani doh na tinggal dari si bulkau anggiat damu muna duanya dari salah muna damo akan dari dua mula tuari mangihut atatu bertambah-tambah di hamakas salas di roha di boparan di naburu nami urusak kawin dan tulang muna bardok kurang dua buru di sunat balila pada kita betul dulu ada pulang kucabu nami hamuro kolam nak tulang muna nak buru jabu so lagi hamuro nak tulang muna susah dulu nawi tiap kena lain-lain kurang berani dulu iba pesak kutua muna na dua so ibar hamu atau sinamau tiuru mau isi kamu jawab mau sih asal mau ulu kamu mengalap buru tulang mona ima pesak pasaron nawi ma anggaran tidak buru napa tu dona buru macam hak siap punguani ahruk na sugut kolam diari barpujo dona buru alahu woto baritan ala tubedan
doho diarano ni kopi ti nakyabe baju pangdok labur pasaton nami mahak namar hite anggaran dasar anggaran rumah tangga tulak boru namion baru 17.000 mak sepuluh pak tulis sepuluh di doi oh sepuluh teh las marohamuna mulutuk surisbe hamu hulu sihami amat tanaman tu diwatama napasik kopod yak kapasu-pasuna di hamuna saluhna di sektas pasatun nami madalan di tamian nami marhite ulus nagajang ulus sitorok rabi tu binokpar di dapuru nami asadabot pasangon hatani dan tujuh gagas aik di sumuri nagajang aik di montar nung nasi gajang murna buru nami tuari nawangiuk marhite tamian nami siraja di hula-hulana di pasu-pasu di bata nasi dah sitorok binokpar ay marmula do dahuli marmula do daring dan siapku mula-mula siapku mula topak baik damang dihami kodang mula-mulai pada rumah tu sobat-sobai si kopi damang kesani doh kodang lihat-lihat
asa hormo sitiko tadu papa si sabang dawalu parbuduha magalilit parmata magalualu hada pasukame na binasa na markite ada persorbatuan dengan boru rami takas maya mamboru apena di sasa murah tua dia bara murah abik dia binga murah jala hok mabitaw tay hok bara murah bartoga di jabu sinong mahami amang boru Pasawrato di bagas rakai pasok kita don nasroha parhorason gabe angkara jamami dia menghula-hula nami hula-hula pengalaman di handi rajai nabi tubulu pulang rororo mami rajai syahan don hula-hula nomor hamarangi rajai markau angkara jamami andora sosanggam hua dosihami hua puhami hata nauli hata gabe nabi nasrah putuhami lihat kamu majotik kilihami marhite bona hasu tom nami asal roma kami manda potok kamu aka tulang daburku dorong kamu akan tulang dabasa gabe mah dihita bona hasu hutom siap kita
siap kerajaan kami mari temor bonus bagwepir kita mulai tomat tamar tua dewata hidup na tua asa firma tu poki baru pasarokan kirma ton denami saluhuna jemuk menangkat kapas lama iu tu siap kerajaan kami tatas kebu biki haminakin di podo naudi di peradereng dan tu sede pinoparni inang nami anggia matutu asal martanda sama nadian marsi matudu sama dalan di sude pita munayak kerajaan kami mangihu depe pasal tamu kerajaan kami mari teh ulas sitoro rambu asal pun nami mahata naudi hatakan kan tapi nasa saluk si orang udah hidup na tua asal batahe di marmahan ina pe digadu-gadu sudena hata nauli hata pasu hata game na pinasa puna kerajaan kami apun nami maihot martogani jatuh sini bukti mahami kerajaan kami Soksonina periban nami malpangirwa kami itu tomat dari bata asanggiat tuhata mana bayi pasu-pasuna dihamu saluhuna di parkorhak ni atulang ngamion lasuduk do kami sian hula-hula naposo ima sian amane mapi dari bagi doa nami gomos yang kami kayak anak komuna asa toktok kamu tiga bagasan ay pason toktok kamu di bagasas dosin roha toktok kamu mas berbagi dua tutuan tai asal dia tutu tuhata nama napai papasupasuna diamu seluna nang kita seluna akan nama arsia olongan putih gudang nabui upasatami nagabe membantu madongani di pergorani nato masih kama pasatom dia anggi buru lemah tu anak sekang ano dia berarti dengan tujuh bangun hakku itu tidak apa batik yang waktu dengan sahuta adai datu hari soal nahu begi apa sebenarnya kurang dihamu dengan sahuta ini nama gue nakara janami gabe mah jadi disomain nomor dengan tubuh di nomor dengan tubuh kita di perdia putar si majutak si tulus adaina disomahin tamar nasiko ya kami yang kami sebagai sadaina sian para kami nama kasete ya kuat ya kami itu kami si baisada imam pujai mengalah berjaya berusia kian
barang na patro rondang na balimaw padaho onopon udik buat panajam omma nagabe bona niari nami lima jai malah kursigian jadi pakai sigian ma nagabe bona niari nami isi laut ka sadarion opungami opat opusogudamon Bajalaja, Parhaba, Upea, Upungayo, Masyakangan, Namangalap, Guru Nirajai, Guru Tapunan, Omanagabe, Bona Tulang Ngami, Tapunan. Upungnami, Nama Marangi, 2, Upungnami Syakangan, Imau Puraja, Namangalap, Guru Nirajai, Guru Syegian, Syesireria. Nami sebagai 2 imam pusodang nama ngalak guru nerajai guru segia sesireria omma nagu parhami anaknya pungamiot tulu bapak nami nama Tinodohon bapak nami sakangan mangalak guru nerajai guru marpau sialu bapitor bapak nami nomor 2 mangalak guru nerajai guru nabi tupulu saya sakariuta bapak nami nomor 3 imana mangalak guru nerajai guru batubik setarutung bapak nami masih pai 2 Nabo Parhami jujur ngulu nih nggak itu om ya manami mana markuar hamdas majuta ya hami tidak perlu punami raja berdau nama rasente ya manami mengalak muraja ibu udah bisa sakariuta Sauti paboku jujur ngulu ni nanami nong bostang itu nganice nong jalaman. Dia inanami tu tanggal 10 udah sia tahu 1970 itu isi pematang siantar. Marbagas to amanami Januari 1970 kita cukur angkat. Ya amanami modik 10 Desember 1972. Jadi 22 tahun mana tujuan namion rap mengaluga rumah tanggana. Bonding mainan namion dari Kamisi tanggal 20 bulan 12 tahun 2022 jam 22.20 WIB di RS Pusat Adam Malik Medan. Di dia imana nunga dirawat selama hampir seminggu RS Usu Medan do di RS Pusat Adam Malik Medan. Jadi berumur Medan namion 25 tahun tolu 1,5 bulan. Dia ada namion kita mau tusiboga mengikut tugasnya manami. Jadi mengajar mainan namion di negeri saya satu napasiun tahun 1970. Ia pangko paron mainan namion tulu mana onom boru anak sakangan imam satiri marwasa simanjutak mengalak boru nerajai boru segi sesiria. Dulu me anak kon di julu nami anak kok bawa anak nami sakangan imam sidentosi simanjutak mengalak boru nerajai boru sirai selalu belugu. Anak nami nomor 2 imam sipansiri simanjutak. Anak nami nomor 3 imam Joshua Marito simanjutak. Anak angkiku nomor 2 imam Almat Arthur simanjutak. Angkiku nomor 3 imam Ependikati simanjutak. Yang ginami na 2 dan marhaso tadobe. Yan sesi umur ngatang umur nyon. Yang ido kami tu amat taraja do inata ibadah. Asa bonomu itang yangmu. Asa anggi totok tiru tapos sirokap yang angginami na 2. Iboto nami onom, iboto nami sakangan ima sili-sili sebajuta nau patahami tu anak memang guru nami sinurat si Andrianya di Samosir. Ia lain namion nunga maru ngapar Juli tuata 10 bulan Samoras tahun 2007. Ia pinopar nilai nami iboto namion 2 bawah 2 lubur. Iboto nami si pai 2 ima spestari sebajuta. Nah, marhamulia tu anak memang guru nami pasaribu sasorka. Ia ada dana di pasar tuata tu iboto namion 2 bawah tolu guru. Anak nasyakangan imas Castro nama ngalap guru dirajai guru si Mamora sian si Golgaon. Iba pasar tuata sada anak ibere namion. Anak nasi nomor 2 imas si Bangun Sentoso. Guru na tolu guru syakan imas si Romola pasaribu nama marhamulia tu sinapela siap pradinitan. Di pasar tuata ada boru di nasida. Dari nabi nomor 2 imas Sari Marito pasaribu nama Ramulia tu marga sirai selu balito Korsea. Di pasar tuata ada dana bawah
guru na si nomor 3 ima Sarwenda Yani Pasalibu. Iboto nami si Paitulu ima si Mastina si Manjuta na upahutahami tu anaknya mangguru nami seterus siya sekolah si lain. Ia pinopar di lain nami iboto nami opak bawa dua guru anaknya si Paisada ima si Baby Ganesha si Torus na nangalak guru si Lapela sana badak dana bawa di jolo ni Berenamion. Anaknya si Paidua ima si Pandi Leonard si Torus na nangalak guru si Regal. Anaknya si nomor 3 ima si Andri Pratama si Torus. Anak si nomor 4 ima si Aldo Enrico si Torus. Guruna Syakangan ima si Pera Merdekawati si Torus. Nama Hamulia tu si Payung. Dua anak danak guru di julu ni Berenamion. Guruna si nomor 2 ima si Andri Aprilia si Torus. Iboto nami si Payo Pak ima si Noberina si Panjutak. Nama Hamulian tu anaknya mangguru nami stok pulsa si Boga Julu. Sana ada danak guru di julu di lain nami di Iboto nami. Iboto nami si Pailima ima si Hirdawati Hastuti si Panjutak. Nau pautahami tu anaknya mangguru nami marga tabal si Aster Pelawas Satar. Di pasar tuata sada bawa opak guru. Anaknya si Akang ima si Bagus Sulistio. Guru na si Akang ima si Sundari. Nama Hamuliat tu Steguh. Di pasar tuata sada pahopu bawa. Guru na si nomor 2 ima si Adiba. Guru na si nomor 3 ima si Marini. Guru na si nomor 4 ima si Anissa. Iboto nami si Payonok ima si Enti Roslili si Panjutak. Nau pautahami tu anaknya mangguru nami si Agia si Sigeria. Di pasar tuata 2 bawah sada guru ima si Akanga si Malpin. Si nomor 2 si Matthew. Guru si Marisa. Pinopar ni ina nami anak marjumlah may anak matulu parumay sada guru onom hela onom paupusian anak tulu tapa parumay sada paupusian guru tulu bulu hela no parumay ni guru pitu paupusian guru manang nono pitu pinopar ni dainang bunguma sude onop lopak talak somanima jalan di Pangwaroma omak nanyon kemudian guru untuk umur 25 tahun tulus 2 bulan songon 5 songon jujur ngolu di dainang nauk saur majuon mulate manitahon mulate manipatang rohamu manduluhami di dikion di tariko kamu do kamu minang kaulon menargai di mana rohamu mangkohi kokonami di partua di tua nami saur matua tua nami di dikion tumacay mo natin gudang dulu nami tuamu saluna nama kolong hami antar maluson hami at kamanginang sa tuhata man ang maluson ang kaholong ni rohamu na yun inerdi ang mukajang ni umur do ay paso di sude saluna keluarga tarsongot tu anggaran sosial ni sektor ay kabil na humaliyang sesuai dengan kesepakatan di pengurus terlupawi matu ala amang purnami pasaribu anu kesepakatan di patangnya yang mau pasatan yang amang guru anu kami pakurangi di rohamuna di siala tugasan holong na siya Tuhan itu mga ipasatan terlupawi madiamu si Raja ng Daulan ami nung atutu taruli kami akadihata paso atau nauli na ipasatan Sagia matutu makorhon pasu-pasu yami salutna akan pinopar nila namin Dr. Balusami amang raja nami didengkan di basamu mampasahaton akah naulien hata pasu kami setuhat tama namambalos sa nakanahuli na lingkod munay asanggi atong tutu dihami martaday akahata pasumunay itu pinapernay na dodo namin bagi makorhon pasu-pasu lihan sa aka pinapernay dapulang kagsang pinahunan namin perjolo mahami mandok selama kambaru di kita saluna kambaru ya sumuni mas sonatan yung pasang doon namin ang sa pulpito mga tujuan sa pulan akahata nauli hata pasu na ipasahan ko na kok may tutong apun na yung martaman diyan. Memang betul. Sumuni ma selhami semburu mali ate ma. Bagi hamu jo hame makatai.
Satu apa biasa tahu ada? Lain tuano tama ima si jagaron dan si kok diapang do emena marludu martonga di jabu. Ala do si kok ada sarung baju di dapur nabi. Doai pebat de nabi. Ada pertaga dingo. Tio. Lain berdodot tuon nama. Baik bagodang naho parhusi. Ikaliak ko na telu halina habis sisa di jabu di horas soman di jabu telu hari horas di dalam sekulu di dalam dulu. Nau jumolo na boru nabi na usar madua. Di sopa satu nabi medek ke Tuhan medek ke nama medek ke sitio dalam di kami yang nabi. Panginoon pagtumata na martua le bata. Saudara kamu tulorok saudara nak tudorua. Di bunia di dalam boru nabi. Sadaro kamu na somon dayo na ay unang madua somon dayo tua di nama sikumpul ada na boru nabi. Molo kurang balga medek ke nama batu mahamion kurang godang rohamu tuh nabi. Kasi pwede sa mga nunay malang dekke. Laso mga muna, titit mana dino ba? Hodong na sa rumah. So mga pwede kinawa ko dekke si Dio. Nagawa pa ito mahabi, de bata matakas na pasito po, paso-paso. Maulada, pinasato ang kilo, wahado, siya geto di Bakara. Bere namin ang paupo namin. Disoro kami ulo-ulo mga tulang siya dia. Pasal politik negara yang memakai nama pun asal ketemu lagi pakai horas di bigem nami tujuan nero. Saya mau makapacari muna di pangaratu mana nari dia yang mencari. Jadi kalau untuk sebelum pernah boleh pasal kami asal sikit kita sih kalau tunggu malunya. Oh di sosial dia lek kena boleh pasal kami. Tuhan tak memang boleh pasu-pasu. Jadi Roma Jalan ikut bonus nomor 2 dohot untuk Magnes. Oh, tinggal kamu dia tinggal kamu. Terserah kamu saja. Jalan sama 5. Ada sampai hampir seluruh nasi raja di Pulau Nanami. Gawe maraja mulu. Dihita saru naruas di Huriata Nasian HKBP Sarudi rumah yang diingananon sa tungtung mahita magbayad acara naparpudi. Editasan nomor 357 tadi naik. Di surga hasunangani inganan na dibinggani.
Saudara. Mariti-hiti gor ni Debata Ama, doat gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doat gor ni Tuhan di Parpadia. Amin di dok Tuhan Yesus, saudo dalani dohot hasitongan, dohot hanguluan. Dangadong masahat tua may iya so marhiti siya na. Saluhut na nanilehon niya may tuaw ido na ro tuaw. Jaladang pabaliokku na ro tuaw. Martanyang manita. Ali Tuhan Dewata namin na di ba magicang na sumarmula na sumarujong doho, jala na sulu suda do ang kataon, alay lammoru lam suda do pohal nami di tanoon, jala hatop do hami lausalpun siyan hasyang anon, taka suhilala hami pwede dohan namin ng ginumi tuari na sarasuday, nunga salpung ulu na di tanoon, nunga ditinggal hosuday na pinarkamaulay, sa pahingo mahami di hasusuda ni mohal nami, sa iparohay mahami mamilangin ang karya rin nami, asa dapat arroha na bisok kami, ang yang tersunggul hami mamikiri ujung nila kanami siyang tanoon, pahot hapor siyang nami tuhok, asa marhiras ni roha hami musen maninggal hon pardangolanon, tlaho matapot turok, uhud saya si maroham, tatap apuli, Pargugoy sude tinadikon ni dokan namin ng mation. Akadungan na, akatodong na, rodi sude na solhaw tuibana. Asaunang madili na sida di arsak ni rohan na sigaon. Sa ilam tabay, jala tu gurohan ni hamyon sude tuko. Asa malungun hami, diinganan na sonang na dilabung mo na pinaradi ni Tuhan Yesus di hami. Amen. Kama namin o inanami hatan itu hatta si pabusur sorota atau orang sorota pabur hatok kinai inanta inang na dua nang jumulu barujung nang sarwa tua tuinganan bersekinan utami ma siya surat ni Apostol Paulus di Kuria Filipi itu sada ayat 27 dohot 24 sono maridot isi dua sado manosakau malumu do warhat asal dohot Kristus ay dumingkan si tuduy alai rumikot domian di bagasan daging alanian di masahakna amo kamanami doho inanami dipergumul hon Apostol Paulus do sasitong natutong-atong di Kuria buha asa totong mengulu di bagasan asadaw. Buha asa mengulu totong di bagasan hidup bersama antara yang satu dengan yang lain. Buha asa bui manoktong di bagasan kebersamaan antar nakit. Nampia dong aka perbedaan, nampia dong aka hamaulang, nampia dong aka yang dipergumulkan pribadi-pribadi. Aledu ibadah sasitongna naik matari dan yan sadani roha dito. Amo kay nanami kamanami sa luhut na pilapar ni ng natutuho bahasa na nong somal tabigyan kamanginang paduhan iba na masong satu kesaksian ay Kristus duhang ulod yaw jalaraba nakamatihan bagi ko Kristus pasay dok iba na songoni iman na pinaturang na nahulog nakit anggo alam ditabuni na mangulo di pertibyon ini mana sa sitong laloro bahakuliling pangulo melihat kebahagiaan untuk menikmati kebahagiaan dunia. Barangkali saya rindu untuk hidup lama di dunia mulu mardingo tamu sude sa sitong na tabo do haku marsawar ini mana anggo mardingo tabo di pardunga tota hidup kekeluargaan kebersamaan di mana mulunya sempat do dekaperti maunya 1000 tahun lagi
alai moluhu pikiri imeluk ibadah moluhu pikiri sebenarnya molu umuli be molu rakdoh tamu alayarong nabi molu no mulisiani. Ada suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa nih mah ima muldung rakdoh Yesus. Oleh hati puji-pujian dibutuhkan kami didengkan di besar saat baga seperti kiano kepakilalah kami pangarang motiom tapi bumi Tuhan disaluh na pinopar ni nanamion margugu marhahibason nasida di pada hosya nak kaparsahiton sian nama muka marujung na tua-tuaon sahat tu nang marujung ulaon saur matua di baga satikyon satokina Tuhan patarun nami makingaran persatokinan ina nang jumul marujungulon alani Tuhan nami pasu-pasu masa na keluarga pamili solot akayanakon di ina namion lehonomu Tuhan sadani roha lehonomu totong Tuhan gugu lehonomu akan narikot domu tu akan napinatu panasida domu tu partuaon ni natu panasida diso pos marohan nabi dihu Tuhan nami marpakirimon namang ulu kami para diomu ingana patupom makasilas ni roha dibalik nyarsak ni roha na diago panasida di bakasat tikyon asimarohan Tuhan nami sahak dihobang ulu nami ganun marsada-sada urasi dia kahagalion nami asaunang pangabadi dia kapasu-pasu dohot dingkan di pasam mangasahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami tangi homa tangyang nami amin. Doaku mendapat debataku asa dilapuna Tapos ada marwata diramoti Tuhan di batamaho lau luar dohot lau bongot olak nion rodi saliling nililing amin. Itu untuk batang
Di belakang kepala. Mana kepala? Ini kepala. Coba lihat. Kanan ini jangan kosong, kanan. Tunggu, sabar. Kanan ini. Ya, udah berisi kanan, udah berisi. Awas, hati-hati. Bantuan. Bantuan. Mas mereng. Mas masuk ke lubang ini dah. Tangan. Langsung ke kayu. Cabut ulus. Cabut ya, bawa pulang. Pelan-pelan, lurus rata. Sama turun. Sama turun. Ulur. Balangi ulur, Mbak. Tadi ini. Nah. Sonang mamodo ona matuai namaradian sian pulau ni namaradian sian pulau ni nani ulamu di hajur maut jalan na mangikut ko nani ulamu di hajur maut jalan na mangikut ko surgo. Kang Yang Mahita. Ali Tuhan Yesus si Pangulo kami, tangamu mahupahasok kami nuayang dongan namin na dua-duon. Mulu hudok kami mauliante tuho marningos sudiding kami basam. Akan na pinatongommu tudongan namion taga dinguluna. Wasini rohama upasa tami ba. Tamo tipudai tugu-tugu mahami bero di sisolhotna. Asalam sadaro hanami mangihuton ho. Si Pangulo jala si wakop kami. Agian lamang ulo kami di bagasan haporsiaon doho pakirimon na sitong. Mga sahon pakokop mo na badiyay na humokop kami. Atam na sitongiro di bagabagam na solo mubayma. Patongot-tongon dohot mga ramoti, daging dohot tot dinami. Tuhanguluan na sa liling ni liling na naong pinaradim di hami di Banwa Gicang. Amen. Ali minur boru na 70. Syatano do permulaan ni daging mo ikon mulak joloy gabitano. Alay Tuhan debatana manopaho. Doho Tuhan Yesus Kristus na makokoko. Doho to di parbadia na mojo hurianay Tuhan uluan na sorasuda. Dima mangaramoti ho. Paimaro ari parpudi ari haheheon na balgay. Amen mertua makanamati di bagasan Tuhani. Olak niyon. Itu di Dr. di Masohok manasida siat parukilon nasida ay namangihuk ma tu nasida na niula nasida. Amen. Pasatami matusudi keluarga lahong madagtano maghiti-hiti hatani di bawah. Bang, ada budak. Oke, betul lah. Mas mada bubel Pak Min, teneng. Liga. Pamatakon siyan tanong
mulu bahenon itu haku haleluya haleluya suang mangolu bahenon itu haku haleluya haleluya Rahmahita martangiang di bagasan tangiang alia manami na di banwagijang sabi ng badiya makwa sa Roma harajaonmu sa saot malongo ni roham di banotongor songon na di banwagijang leo matuhami sa darion hanguluan siya pari sa madosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami tokyo tu pangujunan panua mahami siya pangago ay hodo na punara jaon dohot hagugoon ro dihasangapon sa liling-ililing na Amen didongani asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsaoran nito di parbadia mahita saluhna Amen Batu tay nangon Tumuburan na dison ang giyak matong di tangyang munay di dalong hatta tay nangon di dilap na nung di paradinay di siarani sa luhuk na laboy natu dia meledok kami Tuhan mo na magkat kita dok situa dok peralado sa luhuk na songoni ma nung dihamuna akan ang makolongi kami Bangun nanti opo.